मैम ग्रुमजरे तो निबिर बसे इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम मनung huna hariba 360-degree analysis of news and events ta मैम बुताम ओक्चरी हौखिबा अगस्त की तारीख कुलुमदोइदा मणिपुर यूनिवर्सिटी सी थोंग हांगदना महौसागुम नॉर्मल सिदा लाब मतुंगदा तोंगान तोंगानबा सेमेस्टर सिंगी रिजल्ट सिंग मरु ओइना 6 सेमेस्टर अरोइबा ग्रेजुएशन की 6 सेमेस्टर की रिजल्ट सिंग हाइदोक्तना नॉर्मल से लाकबा होरबा दुगा मखोगी मास्टर तंबगी मापान की यूनिवर्सिटी सिंगदा मास्टर तमनो कोनबगी मैम लांग बहरपा यूनिवर्सिटी सिंग मतम हेंदोकी बतारगसु एडमिशन तौब यानबगीदमक तोंगान तोंगान ऑर्गेनाइजेशन सिंग स्टूडेंट यूनियन सिंगनसु तक्सनबना चिंगबो वफम क्याम लेग्रे नॉर्मल से लाम मतुंग सिदा सेप्टेम्बर की तारीख अमदा वीसी प्रोफेसर एपी पांडेना महाकी सुती की मतम असि अगस्त अनिदगी हौखिबनी अदुना अगस्त 38 लोरे नुमित 38 की सुती लोरे मतम अदुना आई थबक जॉइन तौरे हाबो वफम लाकपदगी होजि मणिपुर यूनिवर्सिटी दा वीसी अमसु लैबा वीसी इंचार्ज अमसु लैबा अदुगा रजिस्ट्रार हाना लेरमबसु अमु हलकपा अदुगा रजिस्ट्रार इंचार्ज सिसु लैबा रजिस्ट्रार इंचार्ज अनी लैसलकपा वीसी अनी लैबगी ममी तारको चमाय याम चावबा चेनबा अमा लाकपा मरबद नॉर्मल से डिस्टर्ब तौरबरा हाबगी वाफम लेरे मसिगी कॉम्प्लेक्सिटी नत्र कंफ्यूजन अम लैरिबा मसिदा डिस्ट्रप्शन अम लैरिसिगी मतंगदा मखा ताना खरन नंगदबंगा इम्पैक्ट न्यूज़ की Studio joining us tonight on Manung Hutna, BJP Manipur Pradesh ki Chief Spokesperson Overiba Prof S Tiken. Hemanta Tiken Mataramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Huiyen Lanpao Manipuri edition ki editor Overiba Hemanta Kumar Ningomba Ningomba Mataramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Manipur University Teachers Association MUTA ki Spokesperson Overiba Professor Ningthoujam Debananda Basu Taramokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Professor AP Pandina join tawre hana laukthokro matungna tongan ba order sing office order sing memorandum sing thado kibalere aduga ngarang si media gi press conference wena almost 50 minutes muki press conference ma tawkre press conference da tongan ba maki maike de gi wafum khara kogi Manipur University gi kogi community hana riba musamuta da maroina masi target tawri hari ba target se ahan ba question se oza demand dum lakcharage target tawri si हाँ चांस एलिगेशन तौखिबद एलिगेशन तरा मंगागी बनों दाखोगी चांसलर लेरम लेती अपॉइंट तौदिए न हरम बदु हंदकी अनोब तारीख अहुंगी ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम अमद ऑर्डर मद मसी चांसलर दगी अया बलौरगा नत्रका कंसल्टेशन तौरगा तौई हैबगी चांसलर से कराई दिला इनो हैबगी वाफों फोंदोई अपॉइंट तौरगा दिखाई दिला इनो हैबगी क्वेश्चन हंगे नंबर 2 तारीख तरा त्रेत याना तारीख तरा तरुक्ता MOA साइन तनोखम मतुंगदा मिनिस्ट्री दगी चेला मतुंगसिदा MU गी administrative structure si machida change tawre maroina VC in charge Professor Biswanata tongan bo official singbu transfer tonogi damta force tawre habagi ma wapum sum hondore maroina nodal officer habidi registrar in charge si replace tawre ba ana what is in charge live si agitator amani maramaduna agitator sina kogi investigation asigi karamna nodal officer oigidana habagi wapum question ama tawre atopa question amana hariba inquiry committee is independent odi maram singa sai agitator ama yawbasem oire adi register in charge agitator hana man accused tori adu atopa mana kogi hariba inquiry probe committee sigi chairperson si MUTA gi spokesperson maming thillaga takre aduga family member amani mari matane habi wafum so hodo maram aduna masi independent odi aduna independent inquiry committee pami habi wafum so hodo aduga hojik lai official files su manipulate tawre habi wafum su charge tawre aduga ओजा सिंह सिना कोई यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर बु डिस्टर्ब तोनो के दमक माहिरो सिंह दे इंसली प्रोवोक तो वी हैव की चार्ज अमुसु तोरी करी हैव नि हारिबो चार्ज में आंसर अमुक्ता द पॉइंट सी मरी गुंबा हाइवी ग्रामने को आई सु ब्रेन जे फ्रेम दे शार्प ओइरे दु कितंग अमुक्ता का हम बता कोई चांसलर थोलक पसे कराई दगी थोलक हरगदी हैव ऑफिस में अदु यामना लाइव ऑफ हमनी यूनिवर्सिटी की सिस्टम सी खंगदब मीना याम लाना मिसकंस्ट्रू तोबा मिसइंटरप्रेट तोबा चांसलर सी प्रोफेसर दिलीप नचाने हाइबनी को अदु मासी सही मंगागी टर्म ने को मासी एपी पांडेना जॉइन तोरपगी माना जॉइन तोबने खितंग दी हाले को माना हेक जॉइन तोरपगा था मुक नवंबर 2016 दा मागी 5 year टर्म से लोइखरे अदु खन्नबगी प्रोसेस माना इनिशिएट तौरम दे हाबनी that fact is correct aduga chancellor hojik leiri harisisu there also is equally correct si oja ai lakchari si koi hojik oja Biswanat ta thabak tawbong ngamhande do oja Biswanat ka over a cup of tea cordial talk tawnaraga chhatra sing oja sing torga university ki fast returning normalcy sida koina mating pangsandra prakha matang matang haidoi masi lot pa yaba thabak nati 6 semester ki prakha loina BA BSc BCom loi haidokre MA MSc ki haidore
matang emission tong no honari ayam to pajar ke ko University Act, according to the University Act 2005, the Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the university. And as per the statutes 1-2 of the Act, the Chancellor shall hold the office for a term of 5 years. And he shall not be eligible for reappointment. Term anirak suna lawdi yarwa. But please note this very important point. Provided that, notwithstanding the expiry of the term of office, the Chancellor shall continue to hold office until his successor enters upon his office. Nachane's term expired in November 2016, and because AP Pandey did not initiate any action for a new appointment, a new Chancellor has not been appointed. Therefore, resultant effect is Professor Dilip Nachane still continues to be the Chancellor of the university until a new appointment. New Chancellor is appointed. VC in charge VC in charge Vishwanatha kogi tongan point tara mari maruina official sing transfer to honbagi wapam na sing force the way heavy of charge matawi yam nong mo phom ni yam nong mo phom ni di kogi aigi imungda aigi nupiga aigi ichasinga imungsi santi hoina kamaina lemina de ke habsi lekai na kuthing jum thokte ba see it is an internal matter confidential edudi pot to kogi mayam marakte yauram bada embassy pot segai gibi yaba yang ma pot ni gaina khandana ba kitang lungtak udaba ina confidential gaina sum malhan bagi thon manida matro bomb top missile ga yaw pot na tie ba ada oja bisuna si point sina maram oidna phajan punjandna thabak taw ngamdragadi hojik parkha haidor eiba semester ki parkha lepa iba emission tawna honor eiba matang tawru mayam se adu hojik tasu hara wari sanaraga lakchari sibu kamaina lan tawnaraga official khara transfer tawbasi magi adu di ai hajar ke ba adu ai hajar ke madu maruna registrar in charge si anu wala isi agitator amo oramani maramadu agitator sina hari registrar in charge na nodal officer oigadabani nang sai inquiry sida karamna agitator mana nodal officer oigadana habi question agitator the sigi tam mayam sida let us not discuss the terminology agitation hydrosu yai it's a movement it's a movement to save the health of the university. Direct quote no hajar the mana agitation hajar one idea movement and logic it's a movement movement duga mari le MOA sign tawna khare MOA je tongana thambiyo ba MOA is signed between the MHRD and the leaders of the agitation, that is Musu, Musa and Muta. It has been already signed, and after the signing, keeping our commitment, we had decided to temporarily withdraw the agitation, and as you all know, it's out in the public domain. The Hemanta Yoram CSOgi representative मैम यार तांग कुलुम बेद हांगदो खरे मतंग परका हाइदोम दम मैम मतंग हाइदोर एको अदुना मदुरै दुरा हारि पोतु कनाम तना हाइना दबा लैंग्वेज नि को MU द तोरिसना अहान ब मूवमेंट नतेबा यूनिवर्सिटी सेंदोपै मूवमेंट सिरि 1968 ता US की कैंपस ता मूवमेंट मैम थोकी मूवमेंट दु लोरगा माय मायगी दुरा यारोम ब मिसिंग दु माय पोजीशन पाइरगा अफो लारिक इदना अफो प्रोफेसर लेख रहे 1968 की US की मूवमेंट सिदा वियतनाम वार क्वेश्चन तौरई हिप्पी मूवमेंट लाई अदगदी मोर डेमोक्रेटिक राइट्स तलाई अदुगा इको फेमिनिज्म की मूवमेंट लाई इकोलॉजी कन्वे मूवमेंट लाई काना मूवमेंट लाई फेमिनिज्म मूवमेंट अखोई की सिसु हंदकी मूवमेंट से अखोई यूनिवर्सिटी तेंगथोकपगी मूवमेंट ने बको अदुना ngसाई पॉइंट सिंग दो नोडल ऑफिसर से हानदी कोई यहाँ ना थोड़ी बात टू मैन फेक फाइंडिंग कमिटी दो जेके त्रिपाठी जुलाई तक ट्राइन थोगी अदुरे दु दा कोई इन हाउस कमिटी पॉइंट तवी मसी फ्री एंड फेयर ओइबंग मोयाना संदोक यू हाई खिबने को अदुना मदुरे दु दा जुलाई 33 ता मुथ्री मेंबर के मगरे 3 मेंबर के थोरे अदुना जस्टिस नंद कुमार अदु यामसु ngai hoji akomai question do mari mata thongna ba yawi he mari mata thongna ba yawi su yam lana interpret to guni aduri hoji ki july kya gino
Nanda Kumar hapchal koido July tarik tratare hauji thongnari mi do kana no iju khangjade ado July tratare dum hapa abane ado hapa abane ko question se lakide ado ajuk koiba tha ma helaba matam sida kaim haratraga hauji inquiry sida khara mi khara mamai chappa yaura ni harakanda sumai to busidi nungaroi aduga MOA da registrar Shyam and Harambado MOA the Pabioba MOA do the nodal officer shall be the registrar of the university do the adum takrabani si chindoranis ko si chindorasi kariginoibu AP Pandey gi marakta thiga kadabda magi darbar gi achan manai hen sin globe or mayam do chindok sindin ado yam lana charge tawi yam china to bire Shyam ke chochi thabak thada pire habinati ba ma se life science ke professor oina horakpani aduga regular registrar oina sukhan banati registrar in charge oina khanmani hoji ma se parent department da halwa ibane but he is still absconding aduga atop officer ani dusu magi tolop kaim handade action karim logde hoji kanosi RK Jotin deputy registrar se tasengudi library di horakpani Nagaland na matam khar chalure adegi di somda deputy registrar oina horakpani hoisu ma library da ma original department da amo halan bani tolop no kaim ta tokdi David Jote jingi chinau singi kai sentiment so le haido David Jote si joint registrar oina magi same designation protector ga thami adubu somna kanda BC section de lan madagi exam section da thangden mani sibu kari kai ge si sidai da koi crime am to budona yam lana interpret to busi to bi gano Manipur ge prajabu hoodwing to wa lana mislead to busi to hon bi gano impact tv gi sengaba channel si mangthok bi gano sinai hai mathang jai oja ti ganda laksarang oja ngarang akoi gi professor Pandey na phondrok pasida tarik tara truki MOA gi matang siri jana kheba Manipur state government adegi center amadi koi gi MU community ke yana kheba MOA sigi matang da Professor Pandey da masi MHRD gi dagi maike digi habata information amata lakti mana khangi sisu social media gi khuthang da khangpani habigi wapam se phongdore maram do sai sida MHRD na yana khiba so MOA amma mangonda MHRD gi site gi information pd habigi wapam lai sinadi so sida state government na su intervene do mathau tarba habigi wapam done why MHRD is keeping quiet hojik numin mangani su phajal ekam ta haibal itri kare having you Memorandum of Agreement thama tai tratruk ta soi tong nagi base koi punama yamna harau ba yam nungai ba adi university du manung lai basu lai ta basu loina mangna state ke ba wa ba kok pani ai yam harau na pani masigi memorandum of agreement se Pandey ta phangi natra ka phangde si Pandey na hai tan aina di Pandey no phangim ne haib si aro Pandey phangdram ne haib si aro adi advise dai jo ta phangba natra ka phangba technical loopholes lai ram basu ya Pangde haji libra, tasena fangdra kanda pangde na haji libra, madu maksai nes ta pamaga confirm to ya pot nati. Okay. Jiki libra kano. Ado hojik te man on record ta pangde pirakte. Man pangde haram ni pangde hai pot tu adu ma hai tu ditare dana. Ado somna kande pigre hai tu kana so thorkte dana. Ado MOA em soi tong na gre, point tare jawab em soi tong na gre hai tu madu sumni. MOA ki point tare tu ki manung ta mari subadi ori batunia khoita. Adi hamna garigum kan madu makada MOA tong na matung da asing matung da tholai ba sayen na ba se mari suba di gi kan ITM du ne madu na kan wase lodri ba bate ma suti da leidong ni hai ba gi anom sum yaw ba du ha kewan adu ga jikere sar no to lobsar oini hai tana taruk suba da lai bu du buti pa da star ni maming di pandre da sar se koi hana gi sam so ibu yai ano ba ma muk koi ano ba sai in sars la kanda doren transit am thangdok thangjin tawre loina ma iman mana man manam ti moi position der professor oitna ka dokna koina di university si gi thabak tawna lakpa adi moi gi services hang tawra bang ha thangdok thangjin taw ba ki manung dale ba arth dunia ba ye na ri se adi doren transit over suma he is also a professor am experience level mean Sam Kishon Haribasu, department, dinner, the Adu sort of University Tabak Tora. At a sit at Tangdok Tangent Tobu, motive behind. Siki displaced or replaced or motive behind, say. Swidan, but missing it on Antongan, more tonal race. Amana Mughaini. Sam Kishor here, restart wedding at the BC, regular BC Pandiagan number mini. The my batata, Tarikano with the Mark Nangari bucket over Singto to the Maramodana, Tikalip Siman and Odal of Sarobisi. Masih katang Pandey hai ba misud tholok na tong risi among somna kan doren resi professor doren resi mahapa kanda masu andalol se yam kan yaw mini mana yaw ragati mana taw ragati
hari posting sia mu nakal mu sat pe ai hai bagi Okay. sta lainari bu nakal ani gi thasan na da adu ne adu sita khwai de fabati khare han na neutrality ma maintain to ba ya ba hari ma yaw buni ne toren tro si ma yaw buni ne hai su yaw di hai budi ngamoy adu ga mu selen ba sang sol su pande ga nang na ma mine su nang na ram da bani hai bu su ngamoy adu ma tu bi si ga restaurant si ga di amo ye amo go phuna ra ga mung na ra ga suk na ra ga ti na do di nati adu matam por matam loi na ra ga le ga do pot amane maram di kanu bu tor su sa ya thang na ni sam na ni wari he sa ni ho ma du mo inquiry sai sta kanu khar to ba ya pung de singai su this is human nature mi ho bagi kanu ne ba ko adu bu sindok sinjin to ba kan sta sida kari gum ba da khare he na ai di mina hai roi do ba MI is a deterring ne man no lo observe to ga di su pam phate na hai pa ya ba gi kanu se lai roi do bam tang to ma ga di khare he na perfect wai ga dong ne Okay. madu mak ti handa ki matang sai su thok khidre amana man phang de harim ni na phangam da ba su ai na traga kalino ma ge advantage am lo no phang de harim ba su ai masi sabsana man receive to ki ba che do silere ko ma phangam ni ko ma haisim bani ko su koi khanari ba ko na su proof to su ngam ti adum haina dan dal le sum hunna dana counter dana kai dong charges counter charges ma am to le ade kai ko na mas to huning ba mayam le ai se party ke spokesperson में लाकर से की डिस्कशन से ngasi ga thar ga diswa is da mas ngang is phana man jin ga koi ge level review me am sing sina ba kan ka na phagi phau to ba je sangmin na pada se koi ge na go nu sin ti na khra ba koi Hemanta na so harim na ba tamo pande ge kel ni na ko harim na ba ai no ai ge se tangulan u so pu pu ne to binam lai ta na mai ro se ga ne live ja ni mo sau na ro sing asi wa na ro si ha re Okay. adu mai na tle ba ko adu stage ta koi na amabu orsu mapam du da aseng pot ma di o hening free from any criticism madu free from any charges min no ngaro to ma di to hening madu mak di bot side to tre ba ai di pande na su to tre ba pande na ta ba kang bu na su to tre ba ma sai de ko general roi se adu bo khoi adu amana ko ayam tang hai jaram ke chancellor wa se soi thotong na hainin pati nati ma di by virtue of being the head of the university chancellor or bitun maram hoitna triki convert to the kari tamam side to ne hai ba atrerga magi mode of appointment station to yauri purmak to loine le du ngasi maksu angarang maksu magi sidai se any live tv na kanu to pa no that is not the case aina to is subject to the approval from the minister ICT to bani aina madu kanu to bani test magi kanu si yauri ha boji mana khumba the tv da khumba si su yauri ha adu akoi stel la Professor Dilip na chane na mana amana haibe se ai bu to su bu to sak madu kanu su yauri ha adu na swai sidai sida koina khanjari sina छात्र की इंटरेस्ट 85 days is छात्र ने मांगी बसे कनाम तन कंपेंसेट तो बुंगा मरो अदु 85 days है यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज सिंग ना स्ट्राइक होदन लेकी बसे 85 से हेक लोर पगा थाउं की तोलोब सारगा चावर ब तोलोब तो के बल के अमाउंट दि फंगना घरे ओके छात्र सिंग मांगहौरे हाय बि दुनि जागसे अदु मांगहौरे बा होजिक फरे आया तो ससर नमित मापन नि नॉर्मल सी हलकर अगस्त की तारीख कुलम दोइदिगे ना अगस्त की तारीख 29 मथे पछि 9 days नॉर्मल सी सेप्टेम्बर की तारीख अमदगी डिस्ट्रक्शन सेप्टेम्बर की तारीख अमदगी डिस्ट्रक्शन ला आई से आई छुट्टी लोरे है ना हले है बनी ना फर्स्ट एमओए से ट्राइपार्टाइट एमओए अमनी है तारे मणिपुर गवर्नमेंट से यावरी बनी क्वाड्रुपेट से ओसिनो एनीवे एमएसआर से यावरी बनी अदुगा एमयू कम्युनिटी से यावरी बनी मनंद्रा आई वाम हाइजा गया सो इसे मानस छुट्टी हले है बतर के डिस्टर्ब तो उतर गदी लेंगाक लेत्रबरा है बगी वापस डिस्टर्ब पैसे कना तो डिस्टर्ब तो से कोई भाव मिता नॉर्मल सी डिस्टर्ब तो भाई तरजा नति कना डिस्टर्ब तो कोई भाव ता रे ओके से चांसलर न हायर का चांसलर लौरे जो लौर सुनो यार माना से सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्टर ICT हाइजर सुनो मरम ते दुआइ तले माइनर मिस्टेक खर दा खोइना अखोई लेरिबा सिदा याम नुआइ तब पुनमक तो कोक चिपो हरि से मसी अपि को पोक मिस्टेक मैम तो थिगत नरगा मधु चथन बदे कोई पाम द्रे ओके खजि अंदो मरेरगा पुनमक सिना तौरगा लेबा के फबदु पोरक पदु ने कोइन पामी से अदु बुसिदा सिदा आइना हंजन सो मांग सो हाइग्रे आइना हाइजनिंग बम दिलै अखोई की से बोथ पार्टी सिंसियर वेटे से बोथ पार्टी ने यागदम ने बोथ पार्टी ने यागदम ने आइना कोचेंग तुलसी मना ने माना सो फताउती ने हाइबि मति हाइरो दंग मति वी पीपल नो इट वेरी वेल को कोई कंगी मसिंग स्टडी तौरने अमना कोई के kai khumna se कोई के प्रोफेसर देबान हाइबो कनो से सिताबा को मसिदाइ का मानबाइ ना से फुल एंडोर्स तोंग पोट लै मरम दे कनो बो से मूवमेंट ऑफ क्लींसिंग द यूनिवर्सिटी ने हायो तदु orgati since Manipur University has been converted to be central university ko 2005 to go से लोइना
leptuna to kholo putu ai ya ne he ga hobu da hai da la okay ko masi masu atop amana tarik tarat taruki aji Raj na hybrid was my tone tripartite or kano ma gi agreement tam to kre hai okay ko lo mon owner to ha so harau sita nungai tabam thoise kadai da thoke bu 14 points se karigumba university community na hari ba memorandum agreement to the incorporate to ba pamagati numi humni subne hectic discussion to but why it was not placed on the table of the discussion point tara mari se adu wal magati tara mari mangam daga so yamati torong gani dna okay okay matang dong lak sange ja Hemanta dong lak se ja patring ade pade thakki bise na de khangi ojana ngang oja Hemanta ki chance kan ja break load ho re ja tong jara ke ko aduna swai se de koni jana ba ma porok se hai tar tin yana ba se amatna yana ba jarwa yana ba porok se din akoi nusin se thasana se apa ba mo ma dane khara khara sacrificial spirit ma da thabak tong ba tay aduna tan charges counter charges sum tong le ragadi kada ida kari toge se okay kana ga salaga kana unai kana da kari haru kana gi mari matano ade kana kari togno kai se basi camera mamang da hai adru su very good knows it very well okay ko adu yong na haina bidi ko su okay basi assembly sa na bidi na te maning khara hana wa pam biri oja da lak ringe oja Hemanta lak sange okay lomse de slow mind khari ai kana mat ta ne karim tan la oja Hemanta lak sange oja Hemanta 85 days की total shutdown ni lerme se Manipur University da adu matung da normal se tarik kulum do la adu bu tarik amadagi amu disrupt hype to wi mami se tare mar da husi tarik amagi matung dai di VC na su argi VC in charge na su argi han gi register in charge na su ano register in charge na su tongan ba order sing tho ga amana amabu haidi magi ke position da leitre habigi wapum su phongdon ri tongan ba wapum am phongdon na ni so asida ani thokpagi mami amu chawna tare kanagi sina thaja doino kanagi sina thaja roi dino habagi ani mak chumna su dum loi uba adu dane myam hoji ngauri se disruption se complexity se hena chakhlok pui mami tare du maning handok pa haisu handok to 85 days khonjing sengsalak pa haise target to yam specific ona sengsalak pani adu hoji normal MOA amada ung yana ki ba haise su hari ba agitation duna masi yaro haiba natraga madu maram chabadagi ngasai understanding hadi agreement tu di yau gari bani yau huru matung da normal se lak bani wajib mo madu disrupt torok bani mar maduna so asida khaga handong na se haibu wapum se yadori brakari habin leibak si akhui India si democracy sat palaibak ni democracy sat palaibak si da miyam gi pressure hai tar ko khoi miyam gi kano sina khoi andlon har su yai khongjang sina maram oiraga asum babot na thairaga thambasu dum kan kaide madu miyam gi apam bani adu apam du ga mena thabuk on to bo ne adu ga den atopa amana kamai to ke bu lo haiba masul lei lo sina kamai to go de ge yakanda lo si akan bage su lo lei mayam ge su lo lei ni asolam ge su lo lei ni adu su yeng de yati adagi hojiki laiba wathok se khoi dum khange mayam pon mo mayam di khoi wajang ge sing di MU da loi leram bani na wari mayam je khangwani khoi di journalist oina wol khoi lak bani na ka tawri ma tawsi karino ai khanbada pung sibam so fawi Manipur tawsi karino tawsi pon aduga karam bana asum bano karam bana asem misam miyam di lair na khoi bokta kangaw no phim lai huji ka BC ani lere amana MU da leiri waja mayam punna le minari den athopa amana naithom ha gadra mai colleague khraga lorena sajan thongda leiba mai quarter da hangi university si hangi si mana sumi mana lali hai si loi hai tanthoi hai loksal le hai mana hapam bado yadi hai tawrisini adagi di pande na hai biso ma'am loin ma open no ngak tani mana hai singsi ngasagi inquiry ma sathari ngai gi manungda hana lariba ma'am si status code thamgada bani adu thamdana lokthok loksin tawrisi kaino masi manipulation ama tawgi khudam mani gaina mana palliga si adu ma'am sina adu haina basi da adu isum da sumbu pangdening ba adu waja ma'am hai ju adagi MU waja bisona hoina hai ju sumba adu manba aina sida samnan jarabda aina hainingda sikkaino sini akhoi yumda ahlaman mama mapa pandaba manungi ko pandra kanduda massage duna wakhal tare massage duna tong bagi mom da tongwi phim la bra na khalle adu rgadi akhoi order thokpa sida akhoi in the name of the governor na he haidana akhoi order ma thok madam da galenga ki ara to na sida su he sinari ba akhoi approval lowi na har approval si barbel na lobra ai boina pirak pra ha pot ama khatang ullaga de ba ko masi posil leiro en khalle
ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ VCC ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ VCC ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯄꯥꯟꯗꯦꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏ ꯊꯣꯛꯏꯒꯦ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ BC ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯟꯗꯦꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯨꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯍꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯥꯟꯗꯦꯁꯤꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯇꯝꯒꯤꯗ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯝꯃꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯣ ꯃꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯨꯡ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯁꯣꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯑꯣ ꯁꯦ ꯃꯥ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯅꯪ ꯕꯦꯛ ꯇꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯎ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ HRDꯗꯒꯤ ꯆꯦ ꯑꯝꯇ ꯎꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯗꯣꯔꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ HRDꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯟꯗ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯕꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯉꯧꯔ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯡꯖꯟ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗꯣꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ Okay. So ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ VC ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ VC ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ VC ꯍꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯅ VC ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ MHRDꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯃꯝꯅꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯤꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯞ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯗꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Welcome back. Adon Ingrid basi Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khana janabi basi Manipur University da hokeba September amadagi VC Professor Pande na halaba matungda laiba disruption asigi matangdani matangi question se uza Debananda dum lakcharagi uza tarik amadagi ai duty da resume tawre numit kunthani digi hena VC man suti lobu yadabagi obligation laibani na ai halakpani habi wafum spongdu aduga MHRD की साइट की MOA तौन खिबगी नत्रग सुती द मखाता न लिप्त लैगदबनी हुजिक इन्वेस्टिगेशन चथरी इंक्वायरी चथरी हाइबगी मंगोंदा इंटिमेशन अमत लाक्तबनी ना खंग बतारग सु सोशल मीडिया की खुथांग द खंगबनी ना आई हलकबनी हाइबगी वाफम सिला आबनी ना हौजिकती BC अनि लैबगी मयाम द चमन बम सुफोय कनाना चुमदुनो लालेनो MHRD दगी याम थुनो रेस्पोंड तौनी हाइबनी अतबो हौजिको इनदी MOA अमसु लैबनी ना MOA इसिगी बेसिस ता दुम चकनी हेन लौबी बरा कमाय यंगी मसिदी कोई confusion चुलाई लेता बता artificial confusion को कोई सी बी फदल तो भी बाको BC अनि थोपा रेस्टा अनि थोपा है ना हे चके तो सी ममांगी forum ममत सो हाई जगह हमने हंजन हंजन नांग मंदना I sometimes feel a bit fed up को अदर आई हाई जनिंग इदी BC अनि थोई सी अमना actually the ama khatane real BC se amana virtual BC है ना कोई virtual reality का इन लेबिदो virtual reality दा कोई कोई इशिंग चाहिए कर लेबा आदे कनो दगा समुद्र में खाता का इरोई साना मामदो तसेंग इरोई बने तिये बा मालन बने को आदो असेंग ब BC दी ओजा बिचुना ना फमगा हौजी हौजी म आइ उचरी सी September 5 तमाना
MSRD ki secretary da I gi bachi thine ba ngasi mak I gi bane ko aduga atopa mana some gentleman in somewhere in Impal ai sumuna de khangje de sanjen thong haina panbra sanjen thong ki thong thak haibra thong kha haibra amadagi assume to wena haibasidi ngasai gi to ai comment tok jero copy phangi phangdi si MOE si swai da ta MSRD ki maming sizinaraga hekta low level da so into gi unity ba joint secretary of MHRD Mr. GC Hosu 3 days leramaga sida so into gi bani adusu aduro chairperson oina witness oibirisi labi de chatpa ngaw bom na tiba state gi highest political seat family ba honorable CM ki presence ta aduga in presence of his chief secretary council of ministers and Commissioner Higher and Technical Education Mr. H. Dilip Singh, si mayam sigi presence ta, and GC Hosu and MUTA representative Singh, Musugi representative Singh, adagi Musagi representative. Ado mana phangi phangdi na traga MSRD the complaint le hai gati. Kari gino Impal da putharaga controversy se chwai da create to virisi NORMALCY Handalaba universities da kuthing jan virisi kari gino ba. He can slug it out. He can fight it out in Delhi, in Shastri Bhavan. I copy phangde du tawde sona kandana I chuti lai re hai kari no to virisi na somna ngana ga daune ba. Aduna BC ani leite. BC as of today BC is Professor of Life Sciences Obiramba. Hoju su wait background the ma professor but he is now the officiating in charge nati simachu he is officiating vice chancellor aduna MOA da yaneki bi matugina until the inquiry process is over luidriko and until a follow up action is taken on the inquiry report by the competent authority Mr. Pandey will be on leave si yanaraga koi ki soi thona grabne ko si pochida amone yenabagi darkar leiti ko adegi educator na chi tawi university to mangal le har strike toring da hangdore sung educator na mangal le hangdo su mangal le ka le phuba kandre phuba disturb to su kanana no ne akoi di gyan ta na kano da tori he ba adegi educator ma na registrar ore do adu di BC oriba oja kano su dharna phamba yaurame adegi Pandey support to mi khrasu matau man on of the haying regime change la di moi khudong cha bang gi draina moi chu yauksan na ramme yauksan na ba hai ga dra yaw ba adu di cd movement na ba de yongmin na bani adu ma hujik akoi we are a principal body MUTA se ko okay oja Dorendra ji na registrar gi chair da phamdring ita MUTA gi meeting da yawram ba khana ne na ba yawram do registrar oigi nu mitagi akoi ni su changan de ko university pra ka do ko to koi khana budi to wi ko adu na taba akoi manung de kari khanari ge press release to ko ko ma karim yauti ko mana su yaugen su honor te akoi su yahonti adu gi potu the registrar su ani thokte real registrar ga virtual registrar virtual to the mawalo wiru no real di oja SIs Saugaijam Dorendra ji ching okay aduga claim to wi muhta hoji he should be very careful earlier registrar se mamang da masi me kuthra de ki MU campus ta Kanchipur ki lehouse se level amsida taibong me ko se nong to changa khidrabani kwa ketel somewhere ai ju khangdi ko satra na hanjan onaru de nong to una phangkiti oja gi tim ai sang yauna chalu de una phangakti ko ado chanak tabadu mai mamang gi do loi kauthok pi rase ba tang kulom de hanga matung de di masi research chair da phamdragadi he must return to his parent department which is life sciences he is masi life science ki professor ne ado life sciences jo akoina paulo da masi baut ma report to ti ba okay so BC professor real BC ni ko hajari se virtual na te ko real BC W Vishwanath Singh is shortly going to issue a so cause notice to him okay give reasons why you are absconding why you are not attending the university failing which appropriate disciplinary action will be taken against him mana koirao lawi muta magi mohong anda lakada untoward consequence mayam do madu masi khongkum chena le phoraga kai tahusige na
खनबन चुम्बनी BC अनि थोकते रियल BC W विश्वनाथ अतगी रियल रजिस्ट्रार SIS दुरंदरजीत अतई पॉइंट दो खनबई दरकार थे अमतंग सिग हाइजनिंगी अखोई द सिगी अखोई जो सोबि यावनी आइदी मी खरदी 100% चुमी 100% चुमी हाइबु वासिमा राज होइना चोका थाजबिरोन मजी हिटलर न हाय मुसोलिनी न हाय इदी अमीन न हाय डिक्टेटर गुमने हम हाइगले आइसी मीना छात्र नगा सोजाना ngang ताब नुंगाई गा आई हराउती सोजादी लोई चुमते आई जो 5% नि खंगे 10% नि खंगे आराम यावरमनी परफेक्ट ओइबा मी लेती आई जो सोइ यावरमने अदुना आई हाइजनिंगी पूरा 100% चुम्बा से लेते अदुबु हंदकी मतंग सिददी MU तेंथोपुगी मूवमेंट सिददी अखोइना चुम्बदुनबु सिगी स्टेज से योरेनेबा ओके लालमंगदी नहान इनुबसी कांगों चारनेबा अदुगा अतोप पोइना मना अखोइदा कितंग सोइबा यावदा अखोइसु याजेबा कितंग सोइबा यावरमगनेबा जगह जगह द गैप लरम बियाबा अखोइगा दुदी चक चक थिन थिन न हायबको अदुगा प्रोफेसर पांडेना यूनिवर्सिटी सिदा somewhere outside the campus tagi mana tong ba dictatorial oiba pot torokpa sida kanam ta haibi de ko ade kanam ta haibi haibi ba yawi maru ba powerful group na haibi de ko aduga why don't this question arise in both ISTV discussions and impact TV discussions why not even a single important minister of BJP government at the center visit Manipur and Manipur University when the agitation has crossed 85 days. Si hangbidri si karigino ba. North East am nungsi Manipuri chakotna India chakopiya roi hai. आज से दिन आने वाला है हिंदी यामुन आई जेनु तमजरक पनी को दिल्ली दा हिंदी याम थोम बने स्वाइद क्या ngang दमने ना आदि इमारोन सुनुंग सी जमने ना क्या ngang की तब तो आज से दिन सिंह गाय वो वार है आज से दिन की चरुक लावा 85 days यूनिवर्सिटी लोलन सी मंत्री इम तो लापीद्री सी अदुगा लापीद्री वो मंत्री सिंह छे सरकार से ममदाय ददी नुंगती की इम्फाल द उइबा इम्पैक्ट टीवी दसु मयाम थोंगनी आइदी उरिपोक सगोल मंदगा काम वायरगा लेरबरा इम्फाल दगा नुंगती की कैथें काबरा इन खंजरुरे ओके असियाम सांगा मूवमेंट से कई लाक्ट्रिनोबा हैदराबाद इराम थोकतली वीकम द चेंजलेबा अतोप जगह दा थोकतदी वीकम से अदुना असि दिन सी रियल असि दिन सी लहनजनिंगी सिसिमा इ हाइजनिंगी ओके करगे दमकता मिनिस्टर सिंह सेंट्रल की मिनिस्टर सिंह हुजु फावबा सिजु क्वेश्चन तोबियो हां इशू असुक चावर फावदा लाक्ट्रिबनो हाइबसे की क्वेश्चन से हंगनिंग हाइबे वफम दुनी अखोगी डिस्कशन से मक्ता हंगदबा तारगसु अखोगी इंटरनल अखोगी लेरिबा डायरेक्ट मोमांग लेरिब इशू से दमायाम आयाम बोयना खना बय तवे दुना हाइरिबा अखोगी सेंटर दगी मिनिस्टर लाकपा लाक्तबे मतंग से ममांग खना गिबदसु यावगिदरे अदबो हंगबे याबा क्वेश्चन है तारे अखोगी सेंट्रल मिनिस्टर सिंह करगे दमकता लाक्ट्रि नंबर विना यूनियन HRD मिनिस्टर मसिदा लागा इंटरव्यू तौद्रिबे केनो आदा फमगा लेरि केनो हाबगी क्वेश्चन सिदि अदमक हंगबदी यारी अदब स्वाइसिदा हुजिक हानगी BC से हलाबनिना हुजि BC अनि लेते अदुगा रजिस्ट्रार अनि लेते हाबी वफम दि थंबिरि अदुबो BC अनोबसिदा ए ड्यूटी रिज्यूम तौरे हाबी वफम सि हुजिकसि लई मागी ऑफिस हुजिक ट्रांजिट ऑफिस होइना संजन थोंगी क्वार्टर सिदा हांगे हाबी वफम सु फंगदोए अदुना ओजाति गंदा लाचिंग से ममांग दि मंगोंदा अखोय MOA दा सुटी इंक्वायरी लोद्रिबक सुटी लेगदबनी अदुगा निमित प्रेफरेबली 15 days की कोई एक्शन टेकन से लाक्ट्रिबक सु लेगदबनी हाबगी वाफम से क्लोज दी यावरे हाबगी पोसे लेबनिना लेतारगसु मंगोंददी सुटी द लयु हाबगी नोटिस अमा लाक्तबगी मा हलकपता बनी हाबी वाफम जानसु थंबगी बोलेरे मंडे मिकी डिस्कशन दा करी हाबी निंगी सोइसिददी सही वा माइसे काय हंजलन सु हायरे हंजलन हायसु हंजलन सुम हाइजबाय तो नि अतुगी कसु कानबा मतो हायरु बदुगी फोलम त लागते कोई सुम हाइना दु सुम लै मरमदि करकनो बो कोई गिसे साइगे सुम मागी टोंगान बा लैबा एंगल दु की सुम हाइना लरमना आई डायरेक्ट क्वेश्चन द लागते गदai कनम हाइसके सि राज न सु तुमाइ बे को तारि कुलुम दगी नॉर्मल सि लाखरे तारि वान दगी मो दु काइरे न मो हाया तसेंगना तारि कुलुम दो कनु दगी से कुलुम दो दगी त्राचुक त MOA साइन तौनरे कुलुम दो दगी से टेम्पररीली को for some time she suspend tawrega khola ka parkha so haidoi mayam kanu su sakar tawre adu in depth ko ti yeng se ba do normal si lak khabra lak tabra si ti yeng se normal si lak pana te ba masidi change of nature of fight na ba nature of quarrel to on thok pai wada na hong to pai wada na okay khana bagi mong on thok bana adu space to on thok pai wada na okay launabam to on thok pai wani khana bagi nature to on thok pai wada na adu na lam dragati kari gi no ba swaida okay
MOA ama sign tawnaraba punamang loini yanarakanda e fareko haidra nungsinana sanarabagdi si porsi lakadrane MOA du sign tawnaraba matungda MOA dugumba mamungsung tholokpa tawreba thabo mayam tuna yaningo do maige ni yanoi do ngak tawrokpa aduga taseng bati asadi ministry tik irakpa sithibu jigi Manipur University gi authority no office na madu honor tawrane comply tawrane Sidai se sanction lok thok padre da asadi digi city ire see on the eve of the inquiry process masu mai tong lok thok sim to se masin sumde aduna maram moi magi se order se andu toro aduga compliance letter se immediately thara ka dawri hari pasi bhuk thabro ne ka andu to pro ne what is this adu odi kan mai tong na asadi da khon maran si do no mini ira pache do ajo jibau 10 minute table ba chapan kanam karib to Okay. Madu poto mu lakan da hanjele dana pandi lakan da mu edu hom le khen man hanjele no hai ra de khana re mu ade hanjele lu hai bu hanjele lu na koi ti tawne na dum taw kari kum virtual VC hoi tar ga di why university community sina virtual VC ma ki dang da kar ke care lo no man hai mu ga ja ma ngau ba phai ra just like mirage taw da le mi amana pangau ngau pa to pang lau lau do lower si na adu su taw de ba virtual VC ne objective am panjala ga hai ra ga adugumba art thoktraba kanadraba sigma chen marang win leiraba potu da du kam no wait period ga aduna du yam na bearing am lehelaga mayam pro to please ko was mini taranga mani kai khari ang le nok tangai bigo adu sawino ai ka saw yang ngang ka ne ba saw ai sungang ni was na ngam ma sai sungang ma ngam no ai sungang ai sungang Oza lak please oza don't lak disturb me no what is it Oza Tiken, please Oza Tiken. no if you Oza Debananda madi Oza no reasoning na Oza naman Tiken. si no no one is listening Oza nang ay Oza da ay Oza ka tang ay nang ay bira ka kari ko ba why Oza professor ne dai ne Oza anima ang professor na duan phep to ran ano Oza nang please ai di reasoning to ngang sige discussion ai di reasoning to ngang wa puslang ngang kari Oza di ba thong ka to ngang kari ba thong nang khang da ba adong na thong thong no Oza you are not talking sense relax you are talking nonsense no Oza you are also talking nonsense no I don't talk I only talk with no I want to close the nang hay no Oza no adu ay nang hay hay mo nang Oza anima ko discuss ay ko Oza anima professor ne dai ne ai question se Oza Hemanta to lak Oza professor ka no ay matang ay mo minute tara sa Oza professor deviate from the no ay ka di kara ino sima su tawtre ba ko adu mathak ta sigi kanu su tawre hausi ai di phasana hai ya masi puno makse leba ki interest yenga aran bu puthor se pandi na laletna bas pandi thadu khar se okay madu na taba lalam tredna lalam tak thok khana lam ta lan ta ban le na ko salang khar se ko ade ka hausi le aran puno makse 2005 tak all out cleansing am tawsi madu puno mak to loina tawra kana puno mak to loin thol kana thola kanu da university se aseng balai sangum to hen se hai bane adu akoi dai machine ne akhuna pami se adai da sidai sida ama natraka ama tawragadi aina suman to ngang na ba khunna ba khona ba za khoi tawna ba sina mara moitna ai khoi su da su nungai ta ngang do pot yam la adu ba khangna aran ba natraka misli ta do pot mayam ste khoi su sengdo pata ba ne misli de khoi taw aduna si sengdo pata ba ne ba ta seng na si bo owner bu taw ki bra ba isa di ki letter si bo compliance letter tha ki bra Okay. पर था तो सुपर है कोई कशवाई थे मरम दी कनो वो एनीबॉडी ने लाओ बा एनीबॉडी ने तो रोबा कोई से सिगी कोई स्ट्राइक की सरुक से पार्ट नहीं थोंना खाई दो से स्वाई सित पांडे ना हाइबा पांडे न तब ना हाइबा जाबि सोना ना हाइबा शाम के सोना हाइबा नत्रगा दोरेंद्र हाइबा लोइन हाइजर सुनो टाइम कितन किप तो लेकिन लोइन हाइजर सुनो कोई यार मतलब हो दो रे बा lak sayo अरे आई मिनट तरा ने वजान मिनट तरा ngang मिनट तरा ने okay no Oza मर तो जया minute tara ngang ni habi hum tara da ना ते ना दी मतम लई लौदु से no Oza minute tara आई मर तो मतम तो Oza tara ngang le one program dilu लोइस लगे फरे को लोइस लगे फरे लोइस लगे फरे हौजी के लई बक स्ट्राइक की कसे लई रिपोर्ट पुन मक्से खाना रिबे सैन से लोइन तो से पार्ट अनि थोन खाइ दो से okay ये नगर ये न रो virtual हागे हारो real हागे हारो I am not a competent authority to attribute one to be virtual not one to be real okay ai se tu ki competent authority na te ba hai ngo do hai jan sno ai hare ro ko adu bu se bisonat ka pandya gi yana bu su yana sno sam kishor ga dorendra ji gi yana bu su yana sno
tàu pun masih loin tàu semua masih parse loi kamban naik dan atum satu jari sini apa inquiry committee state government nanti inquiry committee inquiry committee tabuk se tu na hol lagi ne no masih findings tu putora se adu warga di karena cumi lali hari moto hujik lari situation se settle tong logo tamu cumi lali Manipur government ki Manipur government ki action kan dong ya Manipur government ki action hoja soal sih tadi Manipur government ani lera bani na zaman apa ani se ani lera se kan asu log di amana in charge ni amana regular vice chancellor ni so TP ki bilang in charge no hujik tabuk tahu ko in charge no real warga di aja mak kedua laktu no in charge ma lady mana vice chancellor ki tabuk tu tahu amana so TP ki mana masak re adu na wrong interpretation ni tahu na ro siapa okay matam polo lo sele oza Hemanta telak cakap tu oza Hemanta tu ngakting tham jaraga 10 minute ani da oza dewan ai sih amuk kata ngai mana no ani ragla nanti sini yang ngai tiap 10 minute ani da tham ai aja ni na ko jadi honorable spokesperson na ko so na kan na isal laga bol si saya Kanchipur saya aku sungkau le sastri babon gumba adai kano accident chatpong gumba tu sukar kausan bio haino mo kong gumba tu ikau dia ba 85 days da honorable minister to laki de kan khumbi gi ko ado akoi family ri maitai ngatani Manipur gi mi ngatani akoi Manipur gi interest tabuk to minase ba adu na tabi de ko kana no ma ghost ama boot ama kana honam da kano to usi to wigan over ko tapta gi sei tabirang mane khali me chak na khoi gi charaga wana mi gi ngang bai do matudi to wigan no hoi Manipur kan bada Manipur mesti kan bada no I want to intervene to wiran no ai ju to jeki no chak na khoi gi charaga wana mi gi ngang mase to wigan matam leitre oza adu ai hajani gi ko auji mu loina logically explain to matung da amu yenari hai kam yenadi here is the letter and MOA to Garisi Kananova. MOA quick keep Torina. Withdraw to need temporarily suspend to need to Tore, Parka Hidokusi Saki Netro. Matamatan Toriman Saki Netro. Aduga NORMALCY mu disturb to is a coin or Kanano. Adu Professor Pandi Husik Lipta like them have order of the MHRD, the Gilactri. No, Sidaki, it is not required. Professor No, it's not required. Registrar has already extended his leave with effect from September 1 till the end of the inquiry and till action taken. No, this is please allow me. This is English nang the art. Okay. English ka thui ba. This I might ron nuksi da within ko ai maron yam nuksi da ne. This is issued Dorendra ji ki capacity to top ya de do. I fully yam consensus over Professor Amnem. Okay. This is issued with the approval of the Chancellor Manipur University. Chancellor is sideline to thama mane ba pande na. Chancellor ngasai pajak ko. Ate matang dari Chancellor ki role. Yeah. He can issue. Okay. Chancellor kagubon leitra ba. Function to bang amdragadi. ISRD na thope ya de. ISRD can issue, but upon the approval of visitor of the university, that is President of India. Aduna sila kuting yung mamtokti. Aduna kuting yung mga ngamdawdo bu makata na compliance report harga kanoga si para neba Dorendra ji kache. Paba ya dawin ito iji. Aduna sina lana to wisu to wigano ai मन की बात सुनिंग सिंह जरे मन की बात है बम था कुदिंग तो बम लेबने मन की बात है बम हमारा मन की बात भी सुनिए ओके मैं हम की थमगी कोकी वाफम सुताबी मतम लोइरे ओजा हेमंत की मतम फंगोद रे ओजा तेंतंग ना लाइन अमर दंग कंक्लूडिंग नोट ओन थंबिर मोजा aina masi kano se hojik se aina pama makak lei sigi wafum malai se claim ngakne nai di lawraki amana su amagi su asumbani haya bani na ase asumba sumda basi kana lepto no koina lepa ngamore masi di hogi ai di honorable high court tabu ai di masi moisu yam ngambane hujing hartang ki mamang da phangba pauna kogi professor AP Pandey na Manipur high court ta कोई पेटिशन अमा था खरे करी की मत डिटेल तो खंगजत रहे तो वो पेटिशन अमा था खरे आई की कनो दिपन नते ओके एमिट तौबा तौदबा आई अदु नते को आई लक्सरी दी पांडे की वा नते अदुगा ngसागी कनो की होजिकी सोना कंगे एजुकेशन कांगू की वा नते आई लाइस ओके मणिपुर दा लैबा आईटी का 5 days यूनिवर्सिटी लोन बकांदा आइना पामजबई वानी को
Hinak kone high court lay so honorable high court sina su moto ke sama loraga angang mayam jing si kamai mangal no hai bagi pona waktang ka cognizance sama lowinam taraga de ko asuk sang matam su torom moyebo ade hojik su sigi irang ama thok taraga di high court su missing na sing lehen jani bagi wani ko ina aduna si su ai di high court ta masigi si high court namtang di ya akoi nate intervene to biraga asum sum da du lepaga di akoi ju phani aduga aina akomba da aina hajaning bose masagi पोसे अखोइना अमन अमगी वा सुनतबदा बको मसाई असुम्मी हाय पोस्ट दम चासासुन लान बता दम ngang ले जहोसुन केम काइदि अदुगा यूनिवर्सिटी की थबक थरम सिदा करिमता काइदना ngang मयाम एकेडमिक एटमॉस्फेयर केम काइदना अदु ओजा मयाम सपिरो अम तबिरो अदुगा खोइ ngसाई हुजिकति नॉर्मलसी लाए हारबनिना एक्टिविस्ट की सक्तम अम लौरगा थबक इंखांग अम तबुसुन जे लोइ तोंगरे दना हुजिकति फ्री ओइना लेरगा बको फ्री ओइ थादो से हुजिकति सि पोसिदि वास कनो खै सिमिसर सु येंगनि देन अदगिदि खोइ कनो की खोइ सेंटर सु येंगनि न खले मोगी वासु दम तासि फाइदा खर ngang नि ngang जसु Okay, free oil, but then I think Makarati at the Maglari. For the benefit of the public, Nasi the original classic hotel, classic Masado, Chobo Grande have done already registered original room booked out, Madam the University of the Independent with the Harakanena, Aduna, can also haying early afternoon. Professor MK Chaudhary Thungarani, okay, Atang Turksayin. Aduna, inquiry proceedings how do it? Pandine Chumame, a quite loina surrender to get La Lena. Aduga, Ma Lalame, my Pangundoka, okay, my Pangani, Haying the Horani, Adigi, she inquiry to Tauduriena, a quite Ozasing. No, Ozasing, Hadoke Hamtumte, a quite academic normal secret, don't know into Minari, see the cooking in Biracano. Okay, normalcy give us freedom. Normal sida di kuting jambirano normal sida di kuting jambirano disruption pu birano hayeng dagi inquiry su satha kadorle na inquiry matung da kanana chumin daga lale habadu khangjarano okay achum badana अच्छे दिन आने वाला है अच्छे दिन लाख पसु सोय दिन वर्जन हंदे की मतंग सिदा okay matam pulo le rabne na loisala pusida oza hum upo mugana tha japanu cheri appreciate your joining masine ngasi ki manu hunge tharang ngasi edition se karam to we ko kan virpi agni ko mail id di impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birka comment number the feedback tha virpi agni well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off from Jari